imatch twayikinye uko twategerezwa kwikina, ahubwo barabe match twakinye amahirwe twaronse tutashoboye kuvyaza umusaruro. Impinduka zabaye ntizabaye impinduka kubera twavuze ngo reka turuhutsa aba canke tugira iki. Twakoze impinduka kubera turi oblige kuzikora. Abakinyi twashoboye gushira muri list bashoboye kuja muri liste kuko twavuga ati anytime mashobora kudufasha mu gice cya kabiri cyane biri ngombwa twabashizemo. Abyo bitashoboka bababaye bigize ntitwabashizemo. Nibaza yuko abafana ikintu umuntu yobabwira no kuza kudushigikira kuri match ya final, kuko uravye performance yo no munsi nibaza yuko namwe muraza kubibona. Ama occasion twashoboye gucrea tubuza abo bakinyi bose muvuga, nibaza yuko tubafise bose hari kintu mubona yuko bitanga ikizere, surtout uravye na niveau de jeu ubu turiko turapratika. Nibaza yuko akazi kambere k'umutoza no gucrea hama karite y'abakinyi nayo yakora ibindi. Aha muri competition tugezemo ahubwo no kongera gukora cyane tactiquement kugira dusubire tugwiza amahirwe, kuko turonka menshi ntituyavyaza umusaruro. Ahubwo no gukora cyane turonke menshi, turondere adushara kuvyaza umusaruro. Nibaza yuko mu gihe gito ndi kumwe na Rayon Sport nashoboye gukora ibishoboka byose, ariko ntiducika intege. N'abakinyi nibaza n'ikizere n'ikintu gikomeye cyane. N'ikizere no kubaha ikizere tukabandanya dukora cyane imbere y'igore nkuko bivuga, ku buryo izi match zisigaye amahirwe yose tuzobona tuzoshobore kuyaronkamwo umusaruro, kuko ntacyo dushobora guhindura, ariko ikintu dushobora kongera no kongera dukora tugakreya uburyo hama tukagerageza no guha icyizere umukinyi wari we wese azoba afise ayo mahirwe yo kuba hari. Coach, usigaje ikintu ibiri shampiyona mu Misiri na Kiyovu Sport, ukaba mufite n'andi mahirwe kuri final. Kuba ufite mahirwe usigaranye harimo Kiyovu Sport watoje yo isigaje Police Muhanga, ese na avantage kuri wowe kuba ari ikipe zikandi zitari match, ubona ko byagwa amahirwe menshi yo kuba wabigarukira muri competition? Nibaza yuko match ikomeye ubu dufise ni match kurikira, ni finale y'igikombe. No kugerageza tukaraba yuko dushobora gukora ibishoboka byose tukagitwara. Match zindi zikurikira nkuko bivuga ni match zikomeye, ariko hakaba ariho na match iri decisive, novuga tuzokina na Kiyovu ku mukino wa nyuma. Uko Kiyovu ndayizi niko nabo banzi, rero nibaza yuko ni match zo bikomeye. Na sinovuga ngo kuko hari byahindutse nanje kuva ngiye, nanje hari byo nahinduye kuva mvuye hariya, ariko rero kandi groupe simwe yo mfise niyo bafise. Nibaza yuko muri rusangi match zo bikomeye, na match ya Bugesera, duhereye kuri match ya Bugesera, nibaza yuko igikomeye no kwikonsantra kuri match dufise ubu yo kwa gatandatu, kugira turabe yuko dushobora gusubira gukina shampiyona hariho amahirwe twamaze kwibikaho yo gusohokera u Rwanda. Coach, groupe ya Sport irimo abakinnyi benshi bari gusoza amasezerano kandi n'abakinnyi ngenderwaho boza gutekereza wenda kugira ubuyobozi mu Amerika wenda bakongererwa amasezerano wenda mubonaga ko
nibaza yuko dufite umushinga ukomeye, gutekereza cyangwa kugira iki ekipe yose ifite gahunda itegerezwa gutekereza. Rero natwe hari ibyo dutekereza, ariko ubu turi concentré cyane mu byo turimo, kuko ibyo turimo nivyo bikomeye. Nibaza yuko planification z'ikindi gihe atari ubu, ariko dutegerezwa kuraba ibyo dukosora dushobora gukora byiza kugira dushobore kuronka umusaruro. Murakoze. Mbere na mbere ntabwo twishimye, turababaye kuko match twari tuyifite muri organisation yacu no déroulement ya match uko byari bimeze. Cyane cyane ndaregreta première partie consigne ari nayo abakinyi, kuko première partie byari bitandukanye uko twakinye igice cya kabiri. Cya mbere twashagira ngo dukore pressing iri très haut, twasanga Rayon Sport mu kibuga cyayo twarekipe imipira myinshi, ariko amanchènement yo kugira ngo izo bano turekipera kugira ngo tuzishire imbere kugira ngo tubone uko dutsinda. Aho ngaho niho twagize ibibazo nabyo abakinyi muri vestiaire. Muri mi-temps twagomba kuba dufite ibitego bibiri cyangwa bitatu, so muri deuxième mi-temps ni physionomie ya match chaque fois ko bigenda equipe yo yatsinzwe nayo izana izindi mbaraga, izanayo kugira ngo yatake ishaka ukuntu yishura igitego. Nanone alignement muri defense mu minota ya nyuma, nabwiye ko Ganijuru igiye akina kenshi yabonye umupira we aralansa imipira muri box à chaque fois, ntabwo ashobora kujya muri combinaison. Nari narasabye aba defenseur bangiye kugira ngo babe en place, ariko twakoze erreur ya concentration timing kuri Kevin uriya mupira, so bituvanyemo kunganya na Rayon Sport. Turababaye. Coach, nibyo biragaragara, ariko mukinnyi match eshatu na Rayon Sport zose mu by'ukuri nta nimwe ibatsinze nta n'imutsinze. Muravuga ko niki Rayon Sport mubonye ibarushije cyangwa kuze muri izi match eshatu ku kimwe? Ikindi kibazo cya kabiri, twabonye muri deuxième mi-temps mwakinnye inyuma, ni consigne cyangwa n'abakinnyi bagize ubwoba ngaho bakinnye? Oya, yari consigne. Mere kuri yo question ya kabiri yari consigne, kuko twabonye ko mbere twatangiye première deuxième mi-temps nanone turi hejuru cyane, ariko kuba hejuru bari bazanye Basane bafite na Yves n'abantu basaba mu ma profondeur. Mwabonye ko n'igitego tugitangira Basane yari turasi igitego, so ni mwiza mu speed. Nari nasabikira ngo tubime espace yo kugira ngo bakinire mu migongo yacu, niyo mpamvu twari turi muri mid block. Ariko iyo mid block ibifite na attack yayo, iyo wabonye imipira uri muri mid block ntabwo ukina ama attack placé, aho ngaho ugomba kwihuta ujya kwa adversaire. Aho ngaho niyo twagize ikibazo muri navuga kuri muri zo match zose uko ari eshatu. Sinavuga ku mbaraga za Rayon Sport kuko na kintu nayivugaho, ariko navuga kuri faiblesse zacu muri iyi match. Naho ngaho niho tutabaye beza muri izi 3 match kugira ngo tubashe gutsinda. Umwaka w'imikino y'ibigana ku musozo mu ntego zanyu mwari mufite magorira muri mwaka w'imikino mwazigezeho cyangwa? Oya, navuga ko twagize saison mbi cyane muri championnat, ariko bitewe n'impamvu twaratangiye pre-season tumeze neza, ariko twaratakaje abakinyi. Ari Landry cyane cyane muri secteur imwe, muri secteur offensif twaratakaje Landry, dutakaza Karenzo, dutakaza Mosengo. Ari nigiye mwari mutazi Duru na Darcy na Sali bari bagiye muri test i Dubai, bakoze 3 semaines oui, harimo 3 ou 4 match barase nabo. So nabaye obligé kugira ngo nkinisha abana bava muri City Boys, abandi bava muri deuxième division cyangwa se muri junior yacu kugira ngo dukompense. Icyo gihe twaratakaje amanota menshi, ariko ubu ngubu retour ya iyi groupe aba Musengo bagarutse, ba Hesbon, Roger, twaragerageje kugira ngo equipe ibe équilibrée. Ni nayo mpamvu twageze no muri Peace Cup muri demi-finale. So navuga ko ni bilan iri mitigé. D'une part muri championnat twari turi hasi bitewe n'umwanya kuri positionnement dufite ubu ngubu, ariko muri Peace Cup ni ikintu cyo kwishimira. Twageze muri demi-finale, kuvanamo na equipe nka Rayon Sport ku gitego cyo hanze, nabyo ni ibintu byo kwishimira. Icyo ngicyo naragisubije Sidike muri interview y'ubushize, ndakomezanya na equipe ya Gorilla.